Jaz moram jutri sam na hitro vmes skočiti na Nürburgring po en ruzak, no. Kva, sam? Tako, če gre kdo z mano, komod. Ja, gremo, ne? Je pa gremo, kaj? Danes je naslednji dan, clearly, malo smo se naspali. Če še nisem omenil, ta teden je res fucking vroče. Tako 37 stopinj ne bi bilo danes. Ampak, tako kot ste videli v prvem klipu, je Rok včeraj pri večerji dobil idejo, da bi mi naredili še malo dituro danes, ko je petek, pa se že tako kar dosti tam dogaja, ampak... Jaz moram po en ruzak na Nürburgring, pa smo rekli, gremo vmes pa še par krogov odpeljati, če smo že tam, ne. Meni je še kar malo tako, ja, malo surreal, da to delamo, ampak, lej, očitno gremo, ne. Koliko sva gledala, da imamo tja pol ure? Ne pol ure, uro pa pol, no? Se pravi 76 kilometrov, uro 40. Jaz pravim, da bi bilo res neumen, če ne bi šli, ker smo tako blizu, a ne. Pojdite za kap pogledati, če lahko vozim. Bravo, tako se govori. Šofer! Nisem pretiraval, res je 39 stopinj. Tako, no. Malo treba gume ogrivati. Ne, to definitivno ne, lej, tam imajo pa gospodje bazenčke. Pa tudi tlele, je tam na desni strani je bilo. Pa moram reči, da tle v tem okolišu, ko smo, no, tako res same lepe hiše so, lej, tole lepo hiško, pa garažco tlele. Noro. Noro. Tle pa li sam še en GT3 res noter. Res. To pa moram reči, da nismo videli nekih tako avto, da jih pa v Sloveniji več vidiš, no, vsaj zaenkrat. Čak zdaj, ko prijemo na Nürburgring. Tam bo pa malo drugače, ja. Tam bo malo več te robe. Tako da zdaj pa glede na to, da smo že v prvem vlogu pa v drugem ful potvalne, se vidimo zdaj res v Nürburgringu. To je bil Apex prej, ne? To je bil Apex, mi smo parkirali. In evo, urco pa pol in smo prišli, AMG GT. V glavnem tisti, ki bolj redno spremljate vsebine iz Nürburgringa, evo, tle je bil včasih Apex, ja, ki so rentali avte. Tudi tale slavni youtuber Miša. O moj bog, se ne veselim iti ven iz avta, ker je res 37 stopinj, ampak tle smo. Evo, Rok že tipka svoje podatke. Še malo pa smo v avtu. Signing your life away. Tole garažo sem tudi že videl na YouTubu. Drugač pa hoteli smo voziti tegale Hyundaija. Ampak je nažalost že zaseden za par krogov, tako da nam bomo čakali. Mislim, da dobimo enega od teh Golfov, kar je tudi čisto okej, sicer bi bilo res epsko peljati s Hyundaijem, ker pač ga imam tudi jaz doma, ampak lej, po moje so te zadeve, ker vse tam, pa itak so vsi pripravljeni za na to progo, tako da druge gume, druge feltne, bremze, vse tako, ka more biti. Tako da evo, tam noter zrihtamo, pa dalje. Po moje pa tukaj še Yarisa, pa tole GT3, ki je tako res perfekten spek, drugač, noro. Eno tam so pa tudi lih pripeljali tole. Se pa bo zdaj malo grel. Že s parimi smo se pogovarjali, da bi bil letos tako res en dober moment, da gremo na Nürburgring, ne? Ampak, da bo pa to prišlo v tem istem izletu, kakor da smo šli na spa, no, tega si pa nisem mislil, da včeraj zvečer, tako da še kar ne dojamem, kaj da psanjo, no, ampak, ja, evo, se mi bo resnična želja za letos, tako da en krog po Nürburgringu, sprehod po spaju, gled dirke, noro. Tega pogleda se siguren spomnite, tisti, ki veliko gledate po YouTubu te zadeve okrog Nürburgringa. Tamle gor je pa grad. To je pa znan zvok. Evo, mi smo vse podpisali, zdaj pa tlele lahko še malo opazujemo, ko grejo avti ven, pa počasi še naš čas, da gremo. Evo, tamle že tlake štimajo. On se res vroče, tako da zna biti kar zanimivo, kar se tega tiče. In tle pa še ena huda M2 prišla zdajle. Tle so res vsi avti tako predelani, da ima vse svoj namen. Nič ni kaj dosti za šminko, vse je sam za ultimativen track experience.
gremo pa še na safety briefing, pa smo. Klima kar pa še. What you should do in each of them, okay? So just pay a lot of attention to it. Evo, briefinga je konc, tam noter je bilo 20 stopinj max, tako da je bilo kao v hladilniku, ampak evo, mislim, da eden od teh GTI-ov je za nas prštiman, se že ogreva, oziroma v tem primeru se sam kabina hladi, ker pa moj motor že laufa na normalni temperaturi po minuti. Ampak ja, zdaj pa poberemo čelade, pa ugotovimo, v kakšnem vrstnem redu bomo pelali. Jaz se že toliko veselim. Obenem sem pa kar malo živčen, ker itak na tem briefingu ti povejo vse možne scenarije, tako da pač danes ne bomo tle nobenih nagrad zmagovali, nobenih heroji ne bomo, ampak se gremo enostavno pelat prvič po Nordschleifi in toliko sem excited, to bo noro. Najprej bo vozil Rok, tako da si gremo zdaj naštimat sedeže. Imeli bomo noter tudi inštruktorja, enega kolega od Roka, ki nam bo lih malo bolj znal povedati, kdaj bremzati, kdaj po gasu, kam se postaviti, ker vseeno kljub temu, da nekaj kilometrov na simulatorju je, bo to po moje zdaj čist nek drug experience, sploh zaradi teh višinskih razlik, pa tudi zaradi prometa zadaj. Pač tle je toliko enih stvari, na kjer moraš biti pozoren, da ja, živčen, navdušen, vesel, tako da zdaj pa se naštimamo noter, čelado gor in gasa. Evo, Rok se že pripravlja, sedež, pismaj, zmer to govorimo, čez te golfe pa golfa dobimo. Ja, meni je ful všeč pri golfu, ko gre ful volan ven, Ja. drugač pa izjemno sovražim touch tipke, pa ta infotainment dela najbolj. Dobar, se je to zdaj nam rabili, ampak Ja. si boš pa tam ogrevan volan pržgal skoraj fiks. Ja, Tako da, ampak drugač pa za furat pa ful dobro. ja, fajn. Tako da, najprej Rokov lep, pa je moj lep. You say faster in Hitreje. Hitre. I'm fine. Okay. Then Hitre. There you go. We keep going. Check for the traffic. Start going towards the left side. Keep going. Now we go towards the right side. Very good. A bit more to the left. There you go. Lift. Take it easy. Keep going. Straight line. 3, 2, 1. A bit on the brake. A bit on the brake. Connect to the left. And 3, 2, 1. On the brakes. Very good. I want you to brake like this, but I wasn't expecting it. Okay, connection. Let's go. On the left side. Okay, now you can brake like this. 3, 2, 1. On the brakes to the right. There you go. Accelerate to the left side. Now I'm ready. Right side, you're gonna have someone coming out, so be careful. 3, 2, 1. On the brakes. Brake, 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 brake. A bit more, a bit more. To the left side. Well done. Open up to the right. On the gas. Very good. Look for the middle. To the left. What's up with the gas? Lift slightly. And 3. Go more to the left. Brake, 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 brake. Okay. There you go. Keep going. You're gonna have a fast Porsche catching up to you really soon. On the right. Towards the left. And 3, 2, 1. On the brakes. More. Release to the right. Hold the wheel. Straight. On the gas again. Watch out with the Porsche. Stay on the right. But keep going on the gas. He's faster than you. So no stress. Look to the front and go to the left. Very good. And now, very good. Just follow the Porsche. He's showing you how to do it. On the left side. Very good. We're going to stay a bit more on the left. Just like the Porsche is doing it. Connect to the right. You're going to lift. And 3, 2, 1. Brake, 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 brake. More brakes, and to the left. A bit on the gas. A bit on the gas to put weight in the back. Stay on the left. Keep going. And very hard with the brake. In 3, 2, 1. Brake, 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 brake. More. And turning now. Towards the right. A bit more. And outside. On the gas. Did you start the camera, by the way? Yeah. Very good. Okay. So, turning now. Look for the straight line. Very good. We're gonna ease on the gas, not to go that fast. On the middle, you're gonna lift. Open up to the right. 3, 2, 1. A bit on the brakes. Release on the left. On the gas. To the right. And 3, 2, 1. Brake, 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 brake. Take that corner. Very good. Towards the middle. Very good. And brakes. Very good. Right. Just like the BMW is doing. Very good. Open up. Lift. Take the corner. And on the gas. Gas. There you go. Open it up to the right. Stay on the right. Start going towards the pole.
And 3, 2, 1 on the brakes, release to the right, open up. 3, 2, 1 on the brakes, to the left, and here no faster than 70. There we go, keep going, stay in, and now out. Very good, all the gas. Keep going. Okay, we get closer to the right. Take the corner to the left, all the way to the left. There you go, open it up to the right, well done. And 3, 2, 1 on the brakes, release and turn. Aim for the middle to go late to the right, and on the gas to the outside. Very good, 3, 2, 1 on the brakes and turn in already. Very good, and now on the gas, aim for the left curb. To the left and aim for the pole, and 3, 2, 1 on the brakes, take the turn, very good. And hold the speed, hold it, no acceleration. On the left, just hold it. Just wait, just wait, just wait. All the way to the right, all the way to the right. And to the left side, there you go. 3, 2, 1, brake, 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 to the right side. You're gonna stay on the right, and straight. And you're gonna go for the pole at the end. You're gonna step on this side and make noise. And 3, 2, 1, brake, 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 stay on the outside, brake, 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 stay on the outside, and now go in. Very good. All the way in, very nicely, more in. There you go. And 3, 2, 1 on the brakes and to the left, all the way to the left, and on the gas to the outside. Well done. And 3, 2, 1, brake, 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 and go in. All the way in, all the way in. There you go, on the gas and to the outside. Well done. On the left side, if there's no one coming. Very good. And 3, 2, 1 on the brakes, turn in. Very good. Aim for the outside, so you're gonna follow the outside to the pole. Release the gas. Take the turn. Wait on the gas. Now gas. On the left side, and that's it. That's your lap. Another yellow. Well done. Wow. That was insane. That's cool, huh? He said, I'm not gonna go that fast. The first corner. Well, it feels a lot slower in front because when we were at the back, Yeah. it was like It feels faster in the back. Yeah. I can confirm. I think they did the same as we did. So it's full, but I think it's decent traffic. So Yeah, it's not it's not invasive. Yeah, it's moving, yeah. Oj, kako je? A? Jaz sem kar malo brez besed, mislim, to je bilo. Najprej je bilo ful scary, ker sem sedel zadaj, ker si vozil ti, ker je zgledalo res, da gremo pune bombe. Vse smo šli, itak Ja, da no. smo šli, ampak jaz sem si cel cajt v glavi govoril, jaz ne bom šel tako hiter. Pa sem pa že prvi vik, ker sem bil za volanom, je pa kar tako. Ne vem, že ti avti, ki so pač za ring specifično sestavljeni pa prštimani, je res tak confident feeling je, ker imaš res dobre bremze, dobre gume. Sicer v teh temperaturah si ti kar dobro skuhal že vse prej, tako da smo mogli vmes že malo flajati, ampak neverjetno. Sicer 2 yellow flaga, ampak drugače je bila pa proga relativno prosta. A je boljš, kakor si si predstavljal? Si užival? Ja, noro je bilo, noro. Siguren še pridemo pa tudi s svojim avtom naslednjič. To. 1 on the brakes, release, and follow the tracks on the track. You see the tracks? Follow. Yeah. Go and ask. Okay. Let's see, normally like they say. Zdaj nas je pa še inštruktor peljal en krog. Se ne vem, kva je huj zadnji. Ko te pele en, ki res ve, kva dela, pa greš še hitreje, ali en, ki je tako kot jaz, a ne, ki pač še ugotavljamo, a ne. Mene je bilo najbolj strah pri tebi. Ja, verjamem, ja, mislim, glej, kva ne rečem, ampak to je noro. A ti je bilo vreden, da smo vmes pol dneva izkoristili za Nürburgring? Ja. Se pa takole vračamo nazaj, se pa tam neki oblaki čudni prikazujejo, tako da mogoče se bo pa celo ohladil z teh 40 stopinj. Moram pa reči, da definitivno mi je bilo bolj všeč prvič iti z enim avtom, ki je res pripravljen na vse te temperature in obremenitve, ker s svojim bi bilo pa kar po moje malo drugačno, oziroma pač itak si ne bi toliko upal, pa tudi res za prvič, da greš z inštruktorjem, da ti malo govori, takrat, ko bi ti že zdavnej nehal, on še kar govori, da moraš iti na gas, tako da, ja, wow, priporočam, no, tako da tlele Nürblife, se so direkt pod gradom, če bo še kdo iskal kaj tazga, ki bo v bližini,
Mislim, da je to kar najboljša opcija. No, zdaj za konec smo prišli pa še tlele v center, kjer je tale Nürburgringov znak. Se mi zdi, da to je še ta zadnji del, ki ga moraš nujno pogledati, ker si tukaj. Ampak ja, jaz sem še zmer pod vtisi tega prvega kroga, te vožnje. Še kar ne morem verjeti v bistvu, da sem naredil kljukico za Nürburgring že zdaj. Imel sem v planu to malo kasneje letos, ampak evo, bo pa cajt mogoče še za enkrat prideti. V glavnem, krog je bil nor, jaz sem noro užival, pa nas je še ta inštruktor pelil en krog, ki je bilo tudi ultra hiter, ultra dober, ultra zabavno. Je pa res, da ko sediš na zadnjih sedežih, je kot da bi imel hitrost na krat 3, tako da spredi, ko pa voziš, pa v bistvu se stvari dogajajo kar tako. Ne vem, ko se osredotočiš, se kar vse upočasni, lahko malo razmišljaš zraven, pa tudi malo, bom rekel, si malo bolj prisoten, no, tako da jaz, ja, se vidite, da težko zbiram besede, ampak navdušenje bo pa trajal še kar nekaj časa. In obenem sem tudi ful vesel, da sva vse to z Rokom posnela, ker bo to res lep spomin na ta dogodek in bomo to gledali še skozi leta in leta in leta in upam, da se kmalu vrnemo tukaj nazaj. Zdaj pa šibamo nazaj v Spa, kjer nas čaka v polnoči track walk, sprehodili se bomo po progi, to pa bomo videli v naslednjem vlogu. Čau!